ada certain people yang rasakan diri dia tak stress, badan dia stress. Stress is satu condition di mana you rasa perkara yang berlaku kepada you pada saat itu adalah terlebih overwhelming, lebih daripada apa yang you boleh terima dan boleh lalui. Okay, itu adalah stress. The thing about stress is sometimes dia boleh jadi silent. Mula je you rasa macam stress lah, lama-lama sebab Allah ciptakan badan kita ni sangat bijak. So this is where your adrenal system, you punya kelenjar adrenal works. So bila you stress, dia akan straight away naikkan DHEA dulu, satu hormon daripada kelenjar ni lah. So DHEA naik, bila DHEA naik, dia akan naikkan cortisol. Cortisol ni dia sebenarnya protection, sebab dia you stress. So cortisol naik untuk respon kepada stress tersebut. So stress tu continue, cortisol pun naik. Lama-lama kelenjar tu penat lah. Hari dia kena release cortisol. So that is when cortisol tu akan low. So bila cortisol tu dah mulai low, you dah tak rasa stress dah. You dah macam whatever lah, macam tu. Okay, so stress biar je sampai you tak kisah pun benda tu. Dan ada certain people yang rasakan diri dia tak stress, badan dia stress.